Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Bugün sözümüz takvalık hem kurkam ahlak hakkında olacak. An Abi Zerrin Cundub bin Cunadete ve Abi Abdurrahman Muad bin Cebel radıyallahu anhuma. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ebu Zer Cundub ibn Cunade hem Ebu Abdurrahman Muad ibn Cebel sözleri boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken, kaydağına bulsan da Allah'tan kork. Naşar işten soň onu sürtürlük yaxşı amel kıl. Kişiler bilen münasebetlerde yaxşı ahlaklı bul. Demek buna şuşunday hadis takvalık hem ahlak turida hadis. Bu hadisni aytiluv sebebi nersedesin? Indi aytiler Ebu Zer hem Muad ibn Cebel'ge aytilgan dip. Muad ibn Cebel'ni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'ge jibergen. Hem ona şu sözlerini aytken, İttaqillah haythuma kunta. Kaydağına bulsan da Allah Teala'dan kork dip. Anları Muad aytken, zidni tağın kengeş berdigen. Hem ol aytken, atbi'is sayyi'atal hasenete temhuha. Naşar işten soň onu joyarlyk yaxşı amel kıl digen. Hem ol zidni digen tağıda. Haliqin nase bi huluqin hasan. Kişiler bilen münasebetlerde yaxşı ahlaklı bul dip etken. Anlar şulayagynda Ebu Zer gada uşa maganada aytken, bir wagt men ey Allah'nyň içisi meňa kengeş ber dip didim dey. Hem ol bulay dip ayta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay dip aytken, "İza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha." Eger de indide bolsa naşarlyk işleseň, onun artyndan şol naşarlykny jüya alyrlyk yaxşı amel kıl. Qala qultu ya Rasulullah aminal hasanati la ilahe illallah. Hemin ona aytdım dey. Ey Allah'ın içisi, Allah'dan başka ilah yok dip aytu. Yani la ilahe illallah dip aytu. Ol yaxşı işmi dip? Yaxşılık dip sanalama. Hem ol aytken, hiye afdalul hasenati. Ol yaxşılıklarının en hayırlısı diyen. Demek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna şuşunday nasihat bergen. Elbette indi onun sözleri, bütün hadisleri elbette o keng mağanalı. Görürüz ki az gana sözler öz içine bek köp mağananı algan. En birinci takvalık turunda. Peygamber aleyhisselam kaydağına bulsan da Allah Teala'dan kork diye etken. Şimdi nerse ol takvalık şebaat. Biz işitkenimiz var. Takvalık hakkında onun negizinde nerse yatasın. Hem eğer de biz Allah Teala'nın ayetlerine hem şulayaq başka hadislerge ihtibar etsek, indi bizge şul anlaşıla. Takvalık ol indi baratik sözde gene tügel. Onun negizinde elbette iman yata. Allah Teala'ga iman hem umman
гакыйданың башка нигезләренә ышану, иман китерү. Һәм шулай гында Аллаһ Тәгаләгә буйсыну, итаат итү, аның кушканнарын үтәү, тыйганнан тыелу. Һәм инде әлбәттә үзенең холыкларını яхшырту, күбрәк изгелекләр эшләргә тырышу, менә бөтенесе дә бергә инде тақвалыкны тәшкил итә. Һәм әлбәттә тақвалыкның савабы турында, аның дәрәҗәсе турында бик күп урыннарда әйтелгәндер. Мәсәлән, әгәр дә без тақва булсак, Аллаһ Тәгаләнең ярдәменә, мәрхәмәтенә ирешәчәкбез. Аллаһ Тәгалә әйткән Коръәндә: "Аъузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Инналлаһа ма'ал-лазина аттақау вал-лазина һум мухсинун." Шунлыкта Аллаһ Тәгалә тақвалылар һәм изге гамәлләр кылучылар белән бергә булыр. Ягъни тақвалы бәндәләр Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен табырлар. Аллаһ Тәгалә аларга ярдәм итер. Аннары тақвалык ул киң ризыкка һәм төрле булган авырлыклардан котылуга ярдәм итә. Аллаһ Тәгалә әйткән: "Ва ман яттақиллаһа ядж'ал лаху махраҗа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб." Кемде Аллаһ Тәгаләдән курка, аңа Аллаһ Тәгалә чыгу юлын күрсәтер ди. Ягъни төрле авырлыклардан, мәшәкатьләрдән чыгу юлын күрсәтер. Һәм көтмәгән җирдән аңа ризык бирер ди. Димәк инде тақвалыкның күрәбез ки дәрәҗәләре бар. Аллаһ Тәгалә тақвалы бәндәләргә үзенең ниғмәтләрен бирәчәк. Һәм тақвалы кеше не Аллаһ Тәгалә бу дөньяда сөяр, яратыр, ахирәттә дә. Һәм инде иң олы ниғмәткә ия булыр, җәннәт ниғмәтләренә. Тақвалы бәндәләр ахирәттә, җәннәттә ниғмәтләнерләр. Аллаһ Тәгалә әйткән Коръәндә: "Иннал муттақина фи җаннати ва нахар фи мақъади сидқин инда маликил муқтадир." Шунлыкта тақвалылар бакча һәм елга эчендә, ягъни җәннәттә ниғмәтләнерләр. Кодрәтле хуҗа каршында хак мәҗлестә булачаклар ди. Аннары тақвалыкның билгеләре бар. Тақвалы кеше ул инде шикле һәм харам белән катнашкан нәрсәләрдән баш тарта. Пәйгамбәрбез алейһиссалам әйткән үзенең бер хадисендә: "Фаман иттаqa шубухати истабара ли-динихи ва ирдихи." Шикледән баш тартучы үзенең динен һәм намусын саклады дигән сүз. Аннары ничек соң җәмәгать тақва булырга? Ничек шушы тақвалыкка ирешергә? Бит бөтенебез дә тақва булырга телибез. Чөнки күрәбез ки тақвалы бәндәләргә Аллаһ Тәгалә зур ниғмәтләр вәгъдә иткән. Аның өчен җәмәгать аның шартларының берсе ул белемдер. Гыйлемгә ия булу. Гыйлемгә ия булмыйча, динне белмичә торып, тақвалыкка ирешеп булмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйткән: "Иннама яхшаллаһа мин ибадихил улама." Шунлыкта Аллаһтан аның белүче бәндәләре генә курка ди.
Nadan kişi ol Allah Teala'dan korkmay. Hem elbette ol indi gümmen uylamağı da mümkün köbeyberler turunda. Bilimge iyi kişiler onlar indi elbette Allah Teala'dan korkalar. Şın korku bilen. Anları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken Fadlul alim alel abid ka fadli ala adnakum. Alim kişinin ibadet kılışıdan üstünlüğü benim sizin en tübenlerinizden üstünlüğüm kebek diyen. Demek alim kişilerin dereceleri yukarı. Hem ilim ol cennetni jingletecek yoldur. Cennetke ilte turgan yol. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine etken men seleka tariqan yeltemisu fihi ilmen sehhalallahu lehu bihi tariqan ilal cenneh. Allah'ın ilmin izlep nindi de bolsa yolga basuşıga bunun için cennette bunun için cennet yolu jingletilacakdır. Elhamdülillah buna siz bunda kildiniz, ilimler alasız. Bu indi tuşa yolunun başı gana, ilim izlevinin başı gana. Çünkü yakşam mekteplerinde sizin de başlangıç bilimlerge iyi bulasız. Onları indi kurabız ki okmuşta şulay indi orta bilimge de iyi bulup bula. Eğer de siz bilesiz iken demek tağı da yuvarrak basqışka köterilirge mümkündür. Şimdi kişkinimi, kişki bölük var. Şuluk vakitte eğer de kişi bunu işley almasa, çitten turup oku bölüğüne kere ala. Şulay ağında kündüzgü bölük var mınsayında yaşarak kişilerge şuluk vakitte özümüzün ballarımızını, tuğanlarımızını jelip ite alabız. Onları takvalılar aytip gittik bütünde alar Allah kuşkanları üteyler tıygandan tıyalar deyim. Takvalı kişiler de nindidir günah işlevleri mümkün. Eğer de indi adam balası günah işlese bu hadiste aytilgençe etbi'al seyyiatel hasene temhuha. Naşar işten soň onu sürtürlük yaxşı amel kıl. Mına şu kеңешini tutabız. Umman elbette indi en hayırlısı günahını kılma. Günah kılu tilegi barlıkka kilgende ok, oşa tilek bilen küreşu. Allah Teala takvalı bendelerinin sıfatların tasvir itip bulay dip etken. İnnellezîne ettekav izâ messehum taifun mineşşeytani tezekkerû fe izâhum mubsirûn. Şınlıkta takvalarga şeytan vesvesesi, kıtkısı irişse, onlar Allah'ını iske düşürürler. Hem bütünüsün dürüst itip kura başlaylar. Demek, onlar Allah'ını zikir iteler. Biz indi zikirler bilen tanış. Mesela La ilahe illallah, o indi en hayırlı, en kurkem zikirdir. Şuluk vakitte namazdan soň biz Subhanallahi, elhamdülillahi, Allahu Ekber deybiz. Estağfirullah deyip eytemiz. Bular bütünüsü de Allah'ını zikir etiw sözleri. Eğer de indi bizge demek şeytanның nindidir kıtkısı irişse,
ниндидер гынахны кылу теләге барлыкка килсә, яисә фарызны, Аллаһ кушкан эшне калдыру теләге булса, шушындай теләк барлыкка килсә, димәк, безгә шушы вакытта шу теләкләр белән көрәшергә кирәк. Һәм инде бу көрәштә җиңүче булып чыгарга безгә Аллаһны зикр итү ярдәм итәчәк. Аллаһны зикр иткәннән соң, кеше инде шушы теләкнең гынаһ икәнен аңлый башлый һәм бу теләктән баш тарта. Инде гомумән шайтан коткысына биреп эшләде икән, төрлечә булуы мөмкин бит инде. Ул вакытта ул гынаһ артынча изгелек кыла. Һәм инде шулай итеп ул гынаһыннан арына. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйткән: "Иннал хасанати юдһибна ас-сайyiat." Шунлыкта яхшы гамәлләр начарлыкны юкка чыгаралар. Инде әгәр дә кеше фарызларны үти икән, мәсәлән, намаз укый икән, ураза тота икән, закатын түләй икән, хаҗын кыла икән, гомумән хадисләрдә, шулай инде Коръән аятләрендә дә шушы кешегә гынаһлардан арыну вәгъдә ителә. Гынаһлардан котылу вәгъдә ителә. Инде галимнәребез аңлатканча, шушы фарызларны үтәү, ниндидер башка изгелекләр кылу, ул инде кичкенә гынаһлардан арындыра. Кичкенә гынаһлардан котылырга ярдәм итә. Шушы гамәлләрне эшләү сәбәпле кешенең бәләкәй гынаһлары гафу ителә. Мәгәр инде олы гынаһтан арыныр өчен безгә инде тәүбәгә килергә кирәк. Шушы кылган гынаһ өчен үкенергә һәм Аллаһ Тәгаләдән гафу итүне сорарга. Шулай ук, әгәр дә шушы ниндидер гынаһка кеше хакы керсә, кешене рәнҗеткән булсак, аның малына кул сузсак, бу вакытта инде кешедән гафу итенәбез. Әгәр дә инде малын алсак, аның малын кире кайтарып бирәбез. Һәм шулай инде Аллаһ Тәгаләдән гафу итүне сорыйбыз. Аннары бу хадистә күркәм холык турында әйтелгән. Пәйгамбәрбез алейһиссалам "Ва халиқин наса би хулуқин хасан" дип әйткән. Кешеләр белән мөгамәлә иткәндә яхшы холыклы бул дигән. Яхшы әхлаклы бул дигән. Әлбәттә инде холыкны яхшырту ул җиңел түгел. Инде гади тел белән әйткәндә, яхшы холык ул ниндидер күркәм эшне, изге гамәлне даими рәвештә эшләүдән гыйбарәттер. Мәсәлән, әгәр дә гел дөресне генә сөйлибез икән, димәк, бу безнең холык дәрәҗәсенә күтәрелә. Дөресне генә сөйләү холык дәрәҗәсенә күтәрелә. Кешеләр безне дөресне генә сөйләүче дип кабул итәчәкләр. Без инде дөресне генә сөйләүче дип, шушындай безнең хакта фикер таралачак. Һәм шулай ук, әгәр дә, мәсәлән, вәгъдәсен үти икән, әгәр дә начар сүз сөйләми икән, әгәр дә сабыр була икән, һәм башкалар. Һәм әлбәттә, әгәр дә гомумән хадисләргә игътибар итсәк, шушы күркәм холыкка ия булган кеше, ул инде иң хәерле мөселман, иң хәерле мөмин булып саналачак Аллаһ каршында. Без бит инде телибез яхшырак булырга, яхшырак мөселман булырга. Аның өчен
albatta xuluqlarimizni yaxshirtira kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan: "Xiyarukum ahasinukum axlaqan." Sizning eng yaxshilaringiz eng yaxshi xuluqqa ega bo'lganlaridir. Shunday akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan. Müminler arasında eng komil imanға ega bo'luvchi sizning eng yaxshi xuluqligingiz. Niçe ketibsiz jamoat yaxshi xuluqni tarbiyalarga? Onun için indi bizning örnek var, bizning için örnek hem misal bo'lgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tura. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tura. Ol aytgan: "İnnema bu'ithtu li utimmama makarimel ahlaqi." Şunlukta min ko'rkam xuluqlarni komillikka жеткирүү uchun jibarildim dey. Hem albatta biz ona o'xsharga tirishamiz. Ol bik ko'rkam xuluqli bo'ldi. Onun xulqi turunda Ayşe anabız onun xulqi Qur'an idi deb aytgan. Demek ona o'xsharga tirishamiz. Nindidir izgiliklerini ishlaymiz. İzgiliklerini asılmayız. Peygamberimiz aleyhisselam aytgan: "La tahqiranna minal ma'rufi shay'an, walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Bir nindi yaxshi ishni de asılma dey. Şul isepten kardeşine aşık yüz bilen qaravni da, ona aşık yüz kursatını da. Aşık yüz kursatı bir-birimizga ağır iş tugul bitinde. Işraşkanda biz ona indi aşık yüz bilen ona qarayız. Hem indi görüşəbiz, selam berəbiz ona. Şulay indi unuturga yarabı bir narsani. Eng birinchi bizden zarar kelmasga tegishli. Peygamberimiz aleyhisselam aytgan: "Falyumsik anish-sharri fa innahu lahu sadaqa." Zarar kitiruvdan saqlansın, bu ona sadaka bulacak. Demek, eğer de şuşu vadigina qagidelerini tutsak cemaat, eğer de kişilerge zarar kitirge tilemesek, umumen bizden fayda kilsin dip yaşayız iken, kişilerge nindidir izgilikler işlerge tırışsak, Allah koşkanları ütesek, tıygandan tıyılsak, demek, biz indi bu dünyada da oңышқа erişecekbiz hem ahirette de. Allah-u Teala barchalarımızga da hayırlı hem faydalı ilimler alırga nasip eylesin, hem şuşak ilimler bilen amel kılırga. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.